Mir s vama, braćo i sestre. Došao je neki čovjek iz daleka kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pitao ga, poslaniče, imam jedno pitanje za tebe. A poslanik, onako kako je bio ljubazan i blag u ophođenju, kaže, pitaj. Kaže, poslaniče, molim te, reci mi nešto o vjeri, poslije čega nikog, nikad i ništa neću više morat pitat. Poslanik samo odgovori, vjeruj u Allaha i istraj u tom. Allah, Jahve i Krišna su isti Bog u različitim objavama, po različitim imenima.